anaanza kunywa. Yo, haleluya, asante Baba, yatosha. Mfalme Beni-Hadadi amekwisha pigwa, hana uwezo tena. Ni mimi ninayetawala sasa, ninamumiliki, sababu amekwisha kimbia. Biblia inasema mbingu ikatuma nabii kamwambia mfalme Ahaba. Kwa nini anabakia mu distraction? Hakontrole tena mafront, anaacha maingilio na matokeo yote yenye adui anaingiliaka na kutokea wasi. Basona bote mu distraction, hakuna tena mwenye mufront. Kamwambia hivi akusanye nguvu zake, sababu yule ambaye yeye alimushinda jana, vile alikimbia, eko katika majifunzo, na majifunzo anayofanya ni ya kurudia tena kuvita. Na atakaporudia kuvita, akamukuta wewe mfalme Ahaba hauko kufront, uko distrait, atakuya kukuingilia kunjia yenyewe haujue, na utakimbia kama kondoo asiye na mchungaji. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Neno hili linafika juu ya nini? Ahaba hayafanya dhambi, Ahaba hakuzini, Ahaba hakulewa pombe, lakini Ahaba kisha Mungu kumpigania na kumshindia, Ahaba akabakia ku distraction. Mungu kwa upendo wake akatuma nabii akamwambia Ahaba, wewe toka mu distraction. Ni kama vile leo watu wengi wanaona kama kutambuka anende 2025 kuingia mwanende 2026 maana yake banamushinda shetani kwa lote. Ni kweli, kama ulimshinda Mungu ndio alikusaidia uvuke mipaka. Amen. Uingie mu 2026. Amen. Hata acha kukupiganisha. Sababu ni gani? Tulikuambia kwa mafundisho ya kitabu ya Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 8 ya kwamba Mungu alipowatosha Israeli, anawaambia Israeli, mwende kwa nchi ya maziwa na asali, kwa Mkanana na Mperizi, huko kuna baraka yenu. Sababu nasikia na naona kilio chenu na kuya kuwaokoa. Haiko vile? Lakini angalia, Mungu akawaficha parcours, akawaficha vyenye vitapitikana musafari ya kutoka kumisri kwa kufika Kanaani. Hakubambiaka. Mimi anabambia tu kama na matosha kusudi ni mafikisha. Pourquoi Mungu anaficha mapito yenye itafanyika hapa katikati? Labda Mungu angemwambiaka asema kuko bahari ya Shamu iko kule, bangemwambiaka Mungu tupatie mitumbu. Haiko vile? Labda Mungu angemwambiaka siku kuko njaa, bangemwambia Mungu tuache hapa Misri. Labda Mungu angemwambiaka siku kuko mai itakauka mchango hamtapata mai, bangemwambia Mungu tuachie hapa. Ni kweli Mungu anatutambusha 2025, anatuingiza mu 2026. Mais parcours ya 2026 iko mwenye kutuficha.